Tubaye ikaze nshuti bavandimwe bakunze bamenya amateka aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi, kuko mubimenyereye aha ni kuri Menya Amateka, urubuga mukunda muri benshi. Ni urubuga mukunze gusangaho ibiganiro bitandukanye akenshi biba bivuga ku mateka, nubwo rimwe na rimwe tunyuzamo tukaba twabazanira ibiganiro bivuga ku bindi bintu, ariko akenshi dukunze kwibanda ku mateka kuko izina ry'uru rubuga ryitwa. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi nabwo tubazaniye ikiganiro kigiye kuvuga ku mateka. Ni amateka ya nyakwigendera Colonel Muheto Tambwe Silas, umusirikare mukuru w'umunyamurenge uheruka kwitaba Imana muri iyi minsi yishwe n'uburwayi. Urupfu rwe rwavuzweho byinshi cyane. Uyu rero niwe tugiye kugerageza kubagezaho amateka yiwe. Amateka tugiye kubagezaho twagerageje kuyabaza abantu batandukanye bafite aho bahuriye n'iyi ntwari. Abo barimo abagize umuryango wiwe, inshuti, abavandimwe, abantu bakoranye mu gisirikare, dore ko yararambye mu gisirikare, yari afite imyaka ikabakaba hafi muri 30, imyaka igera muri 28 hafi n'9. Murumva ko afite abantu benshi bakoranye muri iyo myaka yose, afite nabo baturanye, kandi yari amaze kuba umugabo ufite imyaka irenga 50. Uyu niwe tugiye kubagezaho rero mu magambo avunaguye, kuko kuvuga amateka yose y'umuntu biragoye, ariko twagerageje kwegeranya ya ngombwa tuyakuramo kino kiganiro kugira ngo abatarabashe kumumenya babashe kumenya mu ncamake uyu mugabo uwo ari we. Uko twari tubivuze, amazina yiwe naya twari tumaze kuvuga, ni Colonel Muheto Tambwe Silas. Avuka mu Murara cyangwa se mu muryango w'Abahima. Yavutse mu 1970, avukiye muri teritwari ya Fizi. Niho batuye cyane mu gace ka Bibogobogo, aho niho yigiye amashuri abanza ndetse n'aya segondere. Baje kuhava yiga muri segondere bimukira mu Minembwe ahitwa i Gakenke, aho yaje gukomereza amashuri ya segondere, nayo ntiyagize amahirwe yo kuyarangiza kuko yahise afatwa n'umutima wo kuja mu gisirikare. U Rwanda rumaze kubohozwa n'umutwe wa FPR Inkotanyi mu 1994, ubu uyu mutwe wari umaze guhagarikana jenoside yakorerwaga Abatutsi. Mu mpera z'ukwezi kwa karindwi k'uwo mwaka nibwo Colonel Muheto yagize umuhamagaro wo kujya mu gisirikare. Ajya mu gisirikare cy'u Rwanda muri training wing ya Gashora mu Bugesera. Amaze kugera muri iyo training wing, yakoze imyitozo mu gihe kigera nko mezi 9, aza gupasinga mu 1995 mu kwezi kwa gatandatu. Nyuma yo gupasinga yagiye i Kigali we n'abandi benshi bari bapasinganye. Bamaze kugerayo bagabuwemo ibikundi byinshi. Igikundi kinini cyagiye kugenga batayo ya 11 cyangwa se 11th Battalion yakoreraga Igitaramo. Ikindi gikundi cy'abasirikare benshi nacyo cyagiye mu Ruhengeri kwiga ishuri rya Ejena ryigishaga ibijyanye n'ubujandarume. Ibindi bikundi bito bito byagiye bitumwa ahantu hatandukanye. Colonel Muheto rero we yatumwe muri military police cyangwa se PM yabaga i Kanombe, aho yari akoreye kugeza mu 1996 nko mu kwezi kwa 9 gutangira cyangwa se kwa 8 kurangira, ubwo yajanywe intendezi mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu, aho yahuriye n'abandi basirikare benshi b'abanyamurenge n'abanyarwanda bakurwaga mu mayuniti atandukanye y'ingabo z'u Rwanda, biteguraga kwambuka muri Zaire mu cyaje kwitwa AFDL. Yambutse mu gikundi cya 5 cyari kiyobowe na General Murokore Eric bitaga Master, wari Lieutenant Colonel icyo gihe. Icyo gikundi cyanyuze mu Burundi kimwe n'ibindi bikundi byari byakibanjirije, kirakomeza cyambuka Rusizi ku Myaro mu ijoro, kirakomeza cyambukiranya ikibaya cya Rusizi, gisimbuka umuhanda kizamuka hagati ya Kiriba na Runingu, kirakomeza kirazamuka. Kimaze kugera ruguru ya za Runingu mu misozi, ingabo za Mobutu zarakibonye zitangira kugisheringa, zikirasaba amakompora menshi ya morsi. Abari bagize icyo gikundi baje kugenga imbunda 12 barasa ababasheringaga, baratinya ntibakomeza kubasheringa. Nyuma yabwo iki gikundi cyakomeje kuzamuka imisozi yerekeza za Gahororo.
habaye mu mugoroba cyaje gupiga igoti cyangwa se kuruhuka mu misozi iri munsi ya za Gatowe. Kihageze abasirikare baraforoninga cyangwa se baja ku mirongo kuri rassemblement kuko bisanzwe bikorwa mu gisirikare. Bamaze guforoninga aduyi umwe batamenye aho yaturutse yahise abazukamo urufaru rw'amasasu abatunguye, nyuma ahita apoteye. Aho hahise haraswa abasirikare bo muri iki gikundi bagera nko muri batatu, umwe yitabye Imana, abandi babiri barimo Colonel Muheto barakomeretse. Colonel Muheto yarashwe mu kuguru haja mu mpyiko. Abari bagize ico gikundi nyuma yo gusakiza indumbi wari wapfuye bikoreye Colonel Muheto barazamuka barenga za Gahororo, nyuma barakomeza baja ahitwa mu Marungu. Bamaze kugera mu Marungu, Colonel Muheto yaravuwe. Mu gihe yari atarakira kivurwa, intambara songa mbere nk'izina yahise itangira. Ingabo za FDL zahise zikomeza intambara zifata Moye Plateau, zirakomeza zitibuka muri Plaine zirayifata, zirakomeza zerekeza Uvira, zifata umujyi wa Uvira ndetse ziranakomeza. Uvira imaze gufatwa, Colonel Muheto wari utarakira yamanuwe Uvira akomeza kwivuriza mu bitaro byari byashizweho byo kuvuza ingabo za FDL zakomerekaga. Nyuma yo gukira yaje kuzamuka ruguru muri Plateau mu karere ka Kamombo muri teritwari ya Fizi, asura umuryango wabo. Arangije gusurana yamanutse Uvira kandi ahamara igihe gito. Nyuma yaje kuzamuka muri Plateau kandi mu karere ka Kamombo, agezeyo ahitwa mu Ngoma yikabishiye cyangwa se yirubuye muri paratuni yayoborwaga na nyakwigendera Budurege, yabarirwaga muri ko yari mu Minembwe yayoborwaga na Twahirwa. Aho yakoreye igihe kitari kinini, nyuma yaje kuhava agaruka Uvira. Ageze Uvira yikabishiye mu ikoyi ya Kibingira yabaga ku iporo, yari ikoyi ya artillery, mbese ni ikoyi yagiraga imbunda za musada. Reka twumve umuntu umwe babanye atanga ubuhamya avuga ubutwari bwa Muheto muri operation nke yabakoranye. Muheto yari umugabo w'intwari, ndamwibuka tuvana Uvira turazamukana tugeze n'Akajembwe, batubwira ko abaturage banyazwe inka. Ubwo twari batatu, hari nje, akaba we, akaba uwo bita Privati, umbwira ngo aracahari ateza Amarundi. Hanyuma tuhasanga na Sematungo n'Abanyamusaraba, na Colonel Nyamusaraba. Ndibuka tuje gukora operation, twagiye za Makobora ariko ino ruguru mu misozi, tugarura inka tuhakura n'imbunda zibiri zirimo Muzere na Poetrante. Colonel Muheto yari umuntu w'umugabo rwose, kuko ishugito twari bato ariko kandi niwe wari utuyoboye. Yari umugabo udafite ikintu na kimwe cyamutera ubwoba kandi w'ishaka ry'abaturage. Hanyuma tuza gukomeza kuko abantu bari muri kariya karere, paratoni ya Marehemu General Kayoyo twasanze yarimbutse yaragiye mu Minembwe. Turakomeza tugeze mu Ngoma, bariho tukaba muri section witwa Serukiza, twari section commander. Yari Marehemu umugabo w'Abanyakarama niba ntibeshe, ariko niko bimeze. Turakomeza turabana na Colonel Muheto. Ndamwibuka tuje ku Gatongo, Marezi na Giheri zaje kunyaga inka n'izinguri. Yaradukomeje, niwe twajanye dukurikiye izo nka, tugarura igice kimwe. Ikindi gice twasanze bakingiranye imihanga, abandi bajya Zanguri, araduhata cyane ngo dukurikira inka. Ariko kuko twari bake nabo twari dusize inyuma tutizeye umutekano, biba ngombwa ko tugaruka. Ndibuka ko bambaye barashe udusasu dukeya. Colonel Muheto twari dufite stike za stike grenade, yateye stike grenade zitandatu, kandi uko yaziteraga atubwira ngo dukomeze
yateraga gurunedi akatubwira ngo dukomeze twishe imbere ibishigo byo ku Gatonga bahazi ahantu haba hari udushigo tugoye, ariko rwose yari umugabo w'intwari. Nibuka aho twari kumwicundira, aho nibuka witwaga Madowadowa Sezeri Bakihaba, hari kapiteni Bagaza, Bazarumagaza, Bakanseri niyo muheruka, abo nibo twari kumwe. Hanyuma tuza kubana nawe mu ngoma. Yari umugabo w'indashyikirwa rwose, kandi waremagamo abantu icyizere n'abaturage, wumvaga nta bwoba twari dufite, kuko twari kumwe nawe namaraye nk'umugabo. Colonel Muheto tuza kwimuka duhamagawe ku iparatuni, batubwiye ko twese, ndibuka baje kutubwira nka saa 2 z'ijoro, baratubwira ngo uje guca mu gitondo. Twageze ku iparaturi ya Buturege, muri paraturi komanda. Colonel Muheto bamara section komanda baramubaza ndetse ko tugiye turasiga abaturage gute. Abaturage bose bari baje babaza uko bagomba gusigara, kuko hariya ryari irembo ribi. Colonel Muheto kubera ubutwari arabyanga, aravuga ngo ntiyasiga abaturage. Biranga baje impaka na section komanda, aramubwira ngo Kitoba ntibosiga abaturage. Hanyuma aza kunganirwa na section komanda wacu wari Mugabo Abanyakarama, n'undi w'abagorora bita Kiviringa. Baza kuvuga ko bagomba gufatanya, batagomba gusiga abaturage. Hanyuma Colonel Muheto aza kubwira section komanda, aramubwira ati noneho kugira ngo bino bintu bitaboneka nabi, reka dusabuwe twese tugende, ariko twe tugiye nitugera mu nzira turagaruka, ntidushobora gusiga abaturage ngo tubatererane. Turagenda ngo tugere mu Gisakuku. Colonel Muheto, Kiviringa, Mugabo barasigara. Aho niho twabasize, twe turagenda tuzagusanga abandi za Gakeke hariya ku Mwinjiro. Aho ku iporo mu iko ya Kibingira, Colonel Muheto yari akoreye kugeza ubutegetsi bwa Mobutu buhiritswe, na nyuma yo guhirikwa kwabwo yakomeje kuhakorera. Yazamuwe mu ntera muri iyo koyi kuva ku mwanya wa section commander kugeza ku mwanya wa platoon commander. Icyo gihe nubwo yakoreraga Uvira, koyi yabo yanyuzagamo igatuma muri za operation mu bice bitandukanye, birimo muri Plaine no mu Rurambo no mu Shasha w'Ababembe, kuko habaga mayimayi nyinshi. Mu ntambara ya Uvira yo ku minsi 4 y'ukwa 8 1998, mbere gato y'uko umutwe wa SD uvuka, intambara yahitanye Leta Gakunzi na bagenzi be. Colonel Muheto yayikozemo akazi gakomeye cyane, kuko ngo icyo gihe yabaga ku iporo, paratuni ye niyo yari irinze imbunda nkuru bita 75 requirements. Uwo munsi ngo yarashe amakompora menshi, yimira adui waturukaga muri Tanganyika aje gutanga umusada ha Uvira, ni adui waturukaga mu bice bya Kazimia ndetse n'Ibubwari. Ngo yarashe amakompora menshi, ndetse yaje kurasa n'iboti yarizanye za mayimayi zaje zije gutanga umusada Uvira. Colonel Muheto niyo mbunda ya requirements yafunze amazi ya Tanganyika, yimira umwanzi cyane, kugeza ubwo intambara yaje kurangira, nubwo abanyamurenge baje guhunga Uvira, ariko adui yananiwe kwambuka aciye mu mazi kubera uburyo Colonel Muheto yari yayafunze. Tubibutse ko iyi ntambara yahitanye abanyamurenge benshi cyane, bagera hafi muri 30 b'abasirikare, barimo na Afande Gakunzi wari mu basirikare 2 bakuru ku bandi abanyamurenge bagiraga icyo gihe. Nyuma y'iyo ntambara, Colonel Muheto yakomeje gukorera Uvira ku iporo, ariko ajyana n'abandi basirikare ba SD muri za operation zitandukanye mu Mushasha w'Ababembe no muri Plaine, harimo na operation ya Makobora ashinjwamo cyane kwica abaturage kandi ari ukumubeshera. Gusa iyo operation yayibayemo, ariko yari mutoya, hari abasirikare bakuru benshi bari bamuyoboye.
Nyuma yabwo kubera ko yari amaze kwamamara nk'umusirikare w'intwari uzi icyo gukora, mu 1998 yazamuwe mu ntera agirwa komanda kompanyi, atumwa muri ho plateau mu karere ka Bijombo, ajya gutabara abaturage bo ku Ndondo bari bugarijwe n'ibitero by'abamayimayi. Icyo gihe yagiye ahitwa mu Gihamba, haturukaga mayimayi nyinshi zagabaga ibitero byinshi mu bice bitandukanye by'Indondo, birimo ahitwa Nyawaranga, Kinyoni, Kajembwe n'ahandi henshi. Yarwanyije izo mayimayi cyane azica intege. Abaturage bo muri ako gace baramukunze cyane kubera akazi keza yakoze. Kubera ko mayimayi zari nyinshi no mu bice bya za Magunda na Masango n'ahandi henshi mu karere ka Bijombo, Colonel Muheto na kompanyi ye ngo yagumye kwitabazwa ahantu henshi, kandi yajyayo akarwanya mayimayi akayirasa akayihashya. Byageze aho ba mayimayi bamumenya, baramutinya cyane kubera uburyo ingabo yayoboraga zarasaga mayimayi, ndetse n'izina rye rya shitani ryagiraga uruhare runini kugira ngo atinywe. Izina rya shitani rero benshi bakunda kumwita rikomoka ku izina rye rya Stanislas ryahinwaga rikaba Stani, ariryo baje guhindura shitani. Colonel Muheto yabaye ahantu henshi ku Ndondo arwanya mayimayi, kandi abana neza n'abaturage baramukunda cyane kubera icyo yabamariye. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 ugeze hagati, yatumwe ahitwa Kigongo, naho akora akazi keza kuko hari mayimayi nyinshi z'abapfurero n'ababembe zahoraga zigaba ibitero Uvira. Yagezeyo ahakora za operasiyo nyinshi, arazirasa arazibabaza cyane, ariko kuko mayimayi zaje kubona umusada w'inyeshamba z'abarundi za CNDD FDD, zaje kugira imbaraga nyinshi zirasa ingabo za RCD zirahunga. Mayimayi n'izi nyeshamba za CNDD FDD zigaruriye ibice binini by'umushasha w'ababembe biri hagati ya Kigongo na Baraka, ku buryo byasabye RCD gupanga operasiyo ikomeye yo kwisubiza ibyo bice. Ni operasiyo twababwiye mu biganiro bitandukanye yayobowe na nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi. Ni operasiyo yakozwe n'ingabo za RCD kandi zayikoze neza, zibasha gufungura umuhanda. Colonel Muheto nawe yabaye muri iyo operasiyo afatanya n'abandi kubohoza ibyo bice byari byarigaruriwe na mayimayi. Iyo operasiyo imaze kurangira, kubera ubutwari yari yarayigaragajemo, yazamuwe mu ntera agirwa optiyo cyangwa se estro wa batayo, akomeza gukorera mu mushasha w'ababembe muri teritwari ya Fizi mu bice bitandukanye, kugeza ubwo General Masunzu yigometse kuri RCD mu ntangiriro z'umwaka wa 2002. Nyuma y'igihe gito General Masunzu yigometse, Colonel Muheto yahise ava muri RCD amusanga ku Ndondo aho yari ari ahitwa mu Mitamba, ajya gufatanya nawe kurwanya RCD. Amaze kugerayo General Masunzu yaramwishimiye cyane, amwakira neza. Nyuma y'iminsi mike bahise berekeza mu Minembwe, bajya gutangira kurwana na RCD. Colonel Muheto yagizwe umuyobozi, ayobora intambara nyinshi ingabo za General Masunzu zarwanye na RCD kuva zitangiye kugeza ubwo ingabo za RCD zaje kwirukanwa muri ho plateau, haza kuza ingabo z'u Rwanda zaje zizitabaye. Nazo ingabo za Masunzu zarazirwanyije kugeza mu kwa 10 muri 2002, ubwo ingabo z'u Rwanda zatashe mu Rwanda. Muri iyo ntambara General Masunzu na RCD, Colonel Muheto yari komanda batayo wa batayo yitwaga Eko, kandi iyo batayo ye yarwanye intambara cyane mu bice bitandukanye tudashobora kurondora. Tuyibutse ko iyi batayo ariyo bareti Inkumbi Inka na bareti Ntarambirwa babagamo kugeza iyi ntambara irangiye. Igihe General Masunzu yatanze amaranka ku ngabo ze mu mpera za 2002 ahitwa mu Bijabo, Colonel Muheto yahawe ipeti rya Lieutenant Colonel. Ariko ingabo zari ziyobowe na General Masunzu zimaze kuva mu ishyamba zikaja muri leta, Colonel Muheto yambaye cyangwa se yahawe ipeti rya majoro, akomeza kuba komanda batayo. Mu 2002 hashira mu mpera z'umwaka, Colonel Muheto yari mu isoko yaho bita mu Rufunda mu karere ka Bijombo. Amaze kugera muri iyo soko yayihuriyemo n'abamayimayi bari basanzwe basabana kubera ko bose barwanyaga RCD. Ni ukuvuga ngo kuva General Masunzu atangiye kurwanya RCD, ingabo ze zahise zicudikana mayimayi kuko yari isanzwe ari umwanzi wa RCD. Colonel Muheto rero amaze guhura n'abamayimayi mu isoko, basangiye inzoga, abo bamayimayi bapanga kumwica.
batumye bamwe muri bo bajya kumutega ambushe aho yagombaga kunyura atashye. Yaragiye hageze agwa muri ambushe baramurasa, ariko ku bw'amahirwe ntibamwica. Bamurashe mu kuguru arakomereka. Abo bari bari kumwe barashe izo mayimayi zirahunga, baramwikorera bamujyana aho bavurizaga izindi nkomeri zo ku ruhande rwa General Masunzu. Colonel Muheto yaje kuva muri yo plato na batayo ye n'izindi ngabo nyinshi zo mu mutwe wa General Masunzu zijya ku misozi yunamiye Uvira zikomeza kurwanya ingabo za RCD kugeza ubwo zafashe Uvira zifatanyije n'ingabo zari ziyobowe na Colonel Nyamushibwa na za mayimayi zari zavuye mu mushasha wa Bembe. Nyuma yo gufatwa kwa Uvira, Colonel Muheto yamanutse Uvira n'ingabo ze barahaba igihe gitoya. Nyuma y'amezi makeya haje kuba icyo bita reunification. Reunification ni igihe hashingiwe ku masezerano yari yumvikanyweho ya leta ya Kinshasa n'imitwe yayirwanyaga irimo RCD na MLC na RCD KML, igihe basinyanye amasezerano yo guhagarika intambara muri Afurika y'Epfo. Habaye icyo bita reunification, mbese kwari uguhuza ibice by'igihugu byari byaratandukanyijwe n'iyi mitwe yari yaragiye ibyigarurira, buri mutwe ugasa n'uhagira leta yaho. Icyo gihe rero kwari ukuvuga ngo ibyo bice byose bisubirane, igihugu cya Kongo gisubire kibe kimwe, kigira leta imwe. Icyo gihe hagiye leta bakunda kwita mu ndimi z'amahanga implicate, ni leta yari ifite perezida umwe na ba vice perezida bane. Iyo reunification yabaye mu kwezi kwa gatandatu mu 2003. Colonel Muheto yakomeje gukorera Uvira, nyuma aza gutumwa muri Plaine ubwo habaga intambara y'Ubukavu yo muri 2004. Intambara yahuje ingabo zari ziyobowe na nyakwigendera General Mbuzamabe n'izari ziyobowe na nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi. Tubitse ko ingabo zari ziyobowe na nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi nyuma yo kuva Bukavu zagiye mu Kamanyola. Zimaze kugerayo zarwanye cyane n'ingabo za leta zari ziyobowe n'umukoloneli w'umukatanyama witwa Musala, ituzi nimba kiriho cyangwa se yitabye Imana. Izi ngabo zari zirimo zari ziyobowe na nyakwigendera Colonel Muheto. Ingabo zari ziyobowe na nyakwigendera Colonel Jules Mutebutsi zaje gutsindwa zihungira mu Rwanda. Nyuma yo gutsindwa kw'ingabo za Leta Colonel Mutebutsi, Colonel Muheto yabaye muri Plaine igihe gito. Nyuma yaje guhamagarwa mu nama mu Minembwe na General Masunzu. Aragenda ageze bakora inama, iyo nama irangiye nibwo Colonel Gasita yafunzwe. Colonel Gasita yari yungirije General Masunzu. Colonel Muheto yahise ahabwa umwanya wo kungiriza General Masunzu, asigara mu Minembwe ubwo General Masunzu yaragiye Kinshasa. Niwe wasigaye areba ingabo zose zo mutwe wa General Masunzu witwaga FRC, mbese niwe wazirebaga zose aho zari ziri n'izari zasigaye Uvira. Ibyo byabaye nyuma buke y'igihe General Masunzu ahawe ipeti rya General de Brigade. Nyuma y'amezi make Colonel Muheto yagizwe komanda brigade titulaire wa brigade yo mu Minembwe. Akorera mu Minembwe kugeza ubwo groupe bise groupe ya 47 yambutse iva mu Rwanda ijya muri Kongo muri Haut Plateau. Iyi groupe yari iyobowe na Colonel Bisogo wari wungirijwe na Colonel Mukarayi. Iyi groupe imaze kugera mu Rurambo, nyakwigendera Major Nkumbuyinka n'igice kinini cy'ingabo yari afite yikuye muri leta nyuma yo kubivugana na Colonel Makanika, nawe wari witandukanyije na leta aho yakoreraga Uvira kubera ibintu byinshi yashinjaga leta n'ibindi yashinjaga General Masunzu wari wagarutse muri Sud Kivu yitwaje iyo groupe ya 47. Colonel Makanika yavuye muri leta ari kumwe n'igice kinini cy'abasirikare yari afite Uvira, azamukana nabo kundondo mu karere ka Bijombo. Agezeyo ahurira na Major Nkumbuyinka n'abasirikare nawe yari ayoboye mu Rurambo. Nyuma yabwo buke leta yabasabye kuganira, ndetse yaje kohereza delegation yavuye Bukavu bajya guhurira mu Minembwe nayo mu biganiro. Baraganiriye ariko baza gutumvikana. Abo basirikare b'Abanyamulenge bari bayobowe na Colonel Makanika na Major Nkumbuyinka bahise batangiza umutwe bise Gumino urwanya leta. Uyu mutwe warwanye n'ingabo za leta cyane za brigade ya Colonel Muheto mu gihe cy'imyaka nk'itatu. Intambara yabo yaguyemo abasirikare benshi ku mpande zombi,
abandi benshi barakomereka kugeza ubwo Gumino yaje kwemera kujya muri leta mu cyiswe Amani Leo hari nko mu mwaka wa 2009 cyangwa se na 10 itangiye. Iyo ntambara nakwita yo gusubiranamo kw'ingabo zari za Gen Masunzu imaze kurangira, Colonel Muheto yatumwe muri Nord Kivu agirwa Twaisi wa komanda secteur Imushaki muri teritware ya Masisi. Icyo rero Twaisi wa Colonel Baudouin Ngaruye uri muri M23 ubu yabaye Imushaki kugeza mu mwaka wa 2011 ubwo havukaga M23 ya mbere itari iyi ngiyi irimo irwanya ubutegetsi bwa Kongo kino gihe dukora kino kiganiro. M23 ivuka, Colonel Muheto yabigizemo ibyago kuko ingabo nyinshi zari zigize secteur yari ayoboye zirimo wari umuyobozi wiwe Colonel Baudouin Ngaruye zayobotse umutwe wa M23. Colonel Muheto byaramugoye cyane kugira ngo abashe kuva muri ako gace kuko we atari yashigikiye kuyoboka uyu mutwe. Yaje gucika avuye Mushaki bimugoye, yerekeza Goma aza gufatikanya n'abandi basirikare benshi ba leta batangira kurwanya uyu mutwe wa M23. Tubibutse ko uyu mutwe wa M23 uvuka, abasirikare benshi cyangwa se hafi ya bose bari bagize icyiswe CNDP, bose hafi ya bose bayobotse uyu mutwe. Rero secteur yari yobowe na Baudouin ariyo Muheto yari yungirije, yahise iyoboka uyu mutwe, bigora Colonel Muheto cyane kugira ngo yitandukanye nabo kuko yari wenyine, abandi benshi babanaga bari bayobotse uyu mutwe wa M23. M23 imaze kuvuka rero, Colonel Muheto yafatanyije n'abandi basirikare benshi barayirwanya iminsi myinshi. Mbibutse ko M23 yaje gutsindwa mu mwaka wa 2013 mu mpera. Nyuma yo gutsindwa rero kwa M23, Colonel Muheto yaje gutumwa mu bice bya za Bandundu akorerayo iminsi myinshi kugeza ubwo muri mwaka ushize baje gutumwa mu bice bya Kitona. Batumwe ari abasirikare benshi bo mu rwego rwo hejuru, mbese ba officier supérieur ba colonel, baje gukora amahugurwa. Bahuriye ari benshi cyane, abasirikare hafi ya bose b'abakoloneli b'abanyamurenge uretse bake bari mu kazi. Bahuriyeyo bakora iyo formation yatwaye amezi 6. Nyuma y'ayo mezi bagumye za Kitona bataradutumwa cyangwa se batarabona deployment. Colonel Muheto rero yaje guhabwa mutation cyangwa se deployment, atumwa mu bice bya Rulimba. Amaze gutumwa mu bice bya Rulimba, ababembe n'abapfurero, abanyapolitike babo ndetse n'abandi bavuga ari kijyana, bose bahise bahagurukira rimwe kwamagana uko gutumwa kwa Colonel Muheto muri ibyo bice, bamushinja ibintu bitandukanye birimo ubwicanyi ngo bwakorewe Makobora, bavuga ko yabugizemo uruhare runini, bityo ko batagomba kubakora ku mubyimba bamubohereza mu bice bya Rulimba. Byaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku maradiyo, abadepite b'ababembe ndetse n'abafurero n'abarega barabisakuje cyane kugeza ubwo leta yabyumvise iramuhagarika. Ubwo yarageze Bukavu imubuza kujya muri deployment. Yabaye iwe ahitwa Kavumu. Kuva icyo gihe yarahamaze igihe kijya kugera hafi ku mwaka. Habaye ejo bundi kuwa 4 ngo yumvise afite ibimenyetso by'uburwayi, agira ngo ni malaria agiye kurwara, abibwira abo bari bari kumwe. Yari yanahamagaye kuri rejo y'Ubukavu, bari bamuhamagaye atazi icyo bamuhamagariye. Yasibye kuwa 4 no kuwa 5 ari umuntu utarwaye cyane, yumva ngo afite intege nkeya, yakekaga ko ari nka malaria. Yagombaga kwitaba kuwa 6 akajya kubonana n'abari bamuhamagaye Bukavu. Ubwo yaragiye kujya Bukavu, ngo umugore yagiye kubona abona umuntu abaye paralize igice kimwe yicaye mu ntebe, ndetse no kuvuga bishaka kumunanira. Aramutuma ngo nagende azane umukozi w'Imana wari aho hafi ngo azamusengere ndetse anamwiregeho. Aragenda aramuzana, bamuzanye uwo mukozi w'Imana aramusengera.
Colonel Muheto aritunganya. Amaze kwitunganya ngo yahise agobwa ururimi, ntiyongeye kuvuga. Bamaze kubona umuntu agize ikibazo kinini, bahise bamujana mu bitaro by'aho ngaho i Kavumu. Yageze mu bitaro bamushyiramo za bomboni, bapima na za tansiyo, wabona tansiyo yazamutse cyane, yarenze 200. Bamubayeho muri iryo joro mu bitaro kugeza ubwo umuntu yarembye aja muri koma. Habaye mu isaa 7 za nijoro, hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu, ahita yitaba Imana. Uko niko nyakwigendera Colonel Muheto yarangije, nubwo urupfu rwe abantu baruvuzeho byinshi, bakeka ko ashobora kuba yarahawe isumu, ariko mu by'ukuri yishwe na tansiyo, kandi tansiyo yamwishe byarumvikanaga yari afite ikibazo kinini, kuko umuntu w'umusirikare nk'uriya wari warakoreye leta cyane, ayikorera yitanga, ayikorera yivuye inyuma. Abanyapolitike b'aba extremiste bamurega ibintu bamubeshera, leta igahita ibiha agaciro kandi bizi neza ko bahora barega abanyamurenge n'abandi batutsi ibintu nka biriya by'ubwicanyi. Ni ibintu biri muri mapping report bitarasobanuka neza, ku buryo ntawe bakwiriye kubishinja ngo bimuhame, kuko ni byinshi kandi amoko yose yagiye abivugwamo. Hari ubwicanyi bakoreye abanyamurenge, za Kabera, za Bibogobogo, muri Plaine, mu Kamanyura, ibyo byose leta irabizi. Abanyamoko nabo bashinja abanyamurenge ko bakoze za masakre, za Makobora, ndetse bashinja n'abanyarwanda ko hari masakre bakoze hamwe n'abanyamurenge mu bice bya Kasika n'izindi ngo zakorewe za Gatogota, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose leta ya Kongo irabizi neza ko hataraba za ankete cyangwa se hataraba iburanishwa kugira ngo abakoze ibyo byaha bamenyekane, bazahanwe. Niyo mpamvu rero njye numva leta yaramurenganyije cyane guhita yumvira ubusabe bw'aba extremiste badafite ibimenyetso simusiga bashingiraho bavuga ko ari we wakoze ubwo bwicanyi. Rero ibi ngibi biri mu byamuteye stress, kuko yaricaye hari atazi isoro yiwe cyangwa se atazi uko bizagenda. Habaye ejo bundi rero bamuhamagaye, birashoboka ko yikanze, wenda avuga ati ngiye gukurikiranwa, ngiye gusambishwa, ibintu nk'ibyo ngibyo bihita bizamura tansiyo. Mu by'ukuri iyi tansiyo ifite ahantu yavuye, nubwo tutari abaganga ngo tumenye ngo ni iki cyayiteye, ariko biragaragara cyane. Ni ibintu binababaje gukorera leta bene kuri, ariko yamara nanone ntimenye ubwitange bwanyu cyangwa sacrifice abantu bagize. Muri make rero ni uku iyi ntwari nyakwigendera Colonel Muheto Tambwe yitabye Imana. Umuntu w'intwari wakoze imirimo ikomeye cyane nk'uko mwabimvise, tubivuze mu ncamake, ariko afite amateka akomeye cyane kubera ubwitange. Mu myaka ikabakaba 29 yari amaze mu gisirikare. Murakoze rero gukomeza kudukurikirana, tuzakomeza tubazane bene ibiganiro kugira ngo tuzakomeze dusangire kumenya amateka yo mu karere duherereyemo. Bibutsa ko nimba ari ubwa mbere urebye ikiganiro cyacu, byaba byiza ukanze subscribe kugira ngo uzihite ubona ibiganiro byacu tukimara kubishyiraho. Mwana kanda like, mukaduha na comment, mukatubwira uko mwumva ibiganiro byacu, ibyo mwumva twanoza cyangwa se twahindura, ndetse mwanakora share kugira ngo mubisangize abandi, twese tubashe gusangira kumenya amateka. Murakoze rero, nakagaruka.